Hamren along Don Hong Kebra AC SSDC Congress lapen AGP atum BGP along Kaching Bedun. Harogat Lems kilik along Angton ben BGP kahai ajok EM konsing rong pi aning karong pen kahai tumpan kacuru asai kepadopo. Di purong su PIT angkang kaceneng atu war pi arai along langkepali adong su keselam kenang sor aputak rong su pi gedorat tum ningjirenti. Prime time long peneli berita thanbang thare harmony be non berita ton pen arjikta hamren hiti barim ward number 1 eroi pen ephong ke chua hiti hong phala along prek jama party pen BGP along kaching bedun atuma phan MAC mongol sing timung lapen EM rup sing tuna tumpen kangthum karne ajai me ke padopon berita card news pherang ke hondor group pen berita nang pale Labangso kangthum karni amailong Ramson Bipen mai chiphan phu ponsi mailong EM rup sing teron MAC mongol sing timung BJP West Karbi Anglong district along dun mai phu harmon Bipen danglok ongdung ki thege dinga tu mailong chetong dun mailong kadu kawe pen don trok kebra isian HSDC Congress pen AGP atu methang asong pen COC parivartana party along chingbe dun kachingbe dun mi atu maphan BJP asong hin pen BJP phutup lapen mafla karwak pen si kangthum karni padopon nangkileji town committee kiliga hutke hamren arong speaker do kawe Troxita BJP si highway pupusi MAC mongol sing timung pen pherang ke pen chihut chipura hut ningje Hamren maya long Troxita yani kisi tu patalo lo ate kulota de ini dan ajo lo ta don kebra isi alisita don koiraisi ajo lo apang da khayen se tapi nako don ta la apang kon belek adol ba parti lo madu tu kan alang tu manu chiri sia ko la BJP lo Kewan masih soal kan mat hadam lo kalau te long Troxita kaya ni kisi tu Pini don ko anu lo kan lo ko beda price Harogat Lems along kidam tang ningkan phopen nang choksi aruni phai kretrok arni an kelabang so lem puthot ningkan pho apartment kilik padupon thulo kilik angta ran angno kepaklang pon lo kilik along kachedan dun ji aphan SSDC Congress lapen BJP atum angbong si chedan lo sitame kilik ang thek abangke angton pen BJP amar si high lap lo Lapen akapre ka party aphan ka chithianta pawangon edet lo ke haiduna tuma men lapen vote kelong aphai la puson hen lo rangsing tok bi pak pharu plira toxikebra toxi bikram tok bi pak pharu plira toxikebra pho sojol nat pak pharu plira pak tokebra pho lapen biswa boro pak pharu plira pak plikebra ki thom lapen ka to ko pen bangkri photma phan committee pangni pon phetlo ST SC pen thoniram khwalang lisi pak pharu plira pak toxikebra toxi ana vote chipalong pen chipahaidun lo mesen pen kilik ki Jia Phanpura Difupen Wangsi Kelang Chari Dun Atum RO Dipak Mondol Senior Inspector Jiten Rongphar Junior Inspector Pirus Ingtilapet ARO Rajanti Mungatum Pensi Kilik Esek Ingsam Jin Pen Langdun Lo Kilik ang tek kepaklang det pen aphijong kilik ka haidun abang phubang phia tumaphan EM konsing rong piari deng pen enutin tumaphan karbia poho ipak pak pen karcho sai patupon rat amai pia hut lems amai phu thuniram kropen mai chiphaim phu ponsi alang lipen amat alhui ke pachinya por enlo Alhui Sarpo Amana Peng Pen EM Konsing Rongpi, Manpeng Alhui Aman Pen VDC Chairman, Joti Timong, Block Mondol Achunbang, Ramajan Chohaya Tumchetong Dun, Rat Amai Pelong EM Rongpi Pen Lam Theke Jaipon Atengke, Labang Swal Lems, Kapareng Verja Pan Nili, Nangchilang Dun Verji, An Parta, Kiboja Datumapan Sorkar Ben, Kipanong Piateng, Asang Lapet, Longlia Jang Tuanta, Kibi Pachitang Rapet Nang Jipus Alhui Sarpo Pen, Lam The Jaipon. HSDC asong atum pen thongkepra hini angdeng autonomous state demand de arni aruni phai kre troxi arni katalon pon berta karne sala berta nang pale Ataba por song lama mong wirong pipen pangjar pon siputhot difo hiti angkang pi armu ka chejeng asai deng pon lapen deputy commissioner arideng India Prime Minister Narendra Modi phan panongsi autonomous state prabjin pen kipachun vek japan pinpur alo pajir dam lapen ke hang ke pasudun A memorandum to Shri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of India, South Block, Raisna Hill, New Delhi, 110011, dated 17th May 2018, through the Deputy Commissioner, East Karbi Anglong District, Difu, Assam. Subject, urging creation of autonomous state within Assam under Article 244A, comprising East, West Karbi Anglong and Dima Sao area immediately. Proposed map enclosed. Submitted by Hill State Demand Council HSDC, Regional Political Party.
kedam tang MEC kiliga hud BJP asong ja tum Karbi Anglong vote kerek amai long autonomous state aputhak kaning jete kangalam chetene etloma pusi karjupon pado 6 যোনটো আমাৰ অটোনমাস ষ্টেটৰ আন্দোলনটো আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ টাইমত 32 ইয়াৰ্ছ আজি কমপ্লিট হৈছে আৰু ইয়াত আমি এইকাৰণে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ বাৰে বাৰে যে ফেইলিয়াৰ টু ইমপ্লিমেণ্ট আৰ্টিকল 244A সেইটো আমি এক্সপ'জ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপুনি আমাৰ মেমৰেণ্ডামতো পাব যে বাৰে বাৰে ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰেচিডেণ্টে হওক বা আমাৰ মিনিষ্টাৰকেইটাই হওক বাৰে বাৰে আহি পেলাই ইয়াত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতো আহিছে ইয়াত ডিফু ক্লাবত কৈ গৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ যদি আমাৰ ইয়াত অসমত বহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আৰ্টিকল 244A বা আপোনালোকৰ অটোনমাস ষ্টেটৰ ইছ্যুটো আপোনালোকৰ আমি নিশ্চয় আমি কৰি দিম বা আমাৰ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতো আহি পেলাই কৈছে আৰু আমাৰ বেলেগ বেলেগ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰাজনাথ সিঙে দকমকত আহি পেলাই তেখেতে ধুনীয়াকৈ কৈ গৈছে যে আপোনালোকৰ আৰ্টিকল 244A আমি বিজেপি চৰকাৰ চেণ্টাৰত আহিলে আমি আপোনালোকৰ ফুলফিল কৰি দিম যিহেতু বাৰে বাৰে যে বিজেপি চৰকাৰে আহি পেলাই ইয়াত প্ৰমিছেছকেইটা কৰি যায় যিহেতু ফুলফিল কৰিব পৰা নাই আৰু বাৰে বাৰে যে মিছা কথা কোৱা নিচিনা এটা ওলাইছে সেইকাৰণে আজি ইয়াত আমি আকৌ এটা আমি আন্দোলন এটা ডাঙৰ এটা আন্দোলন আমি এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ HSDC CPIML KSA KNCA আৰু আমাৰ বেলেগ আমাৰ লাইক মাইণ্ডেড অৰ্গেনাইজেশ্যনছে মিলি পেলাই আজি খালি ইয়াত আমাৰ ডিফু বা ওচৰ ওচৰি ৰাইজ নহয় আমাৰ অল অভাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ পৰা আজি আমাৰ ৰাইজ আহিছে আৰু এইটো দেখাই দিছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ তেনেকুৱা যোনটো লাইজ বা তেনেকুৱা মিছা কথা কোৱা তেনেকুৱা পলিচি ইয়াত নচলিব আৰু আমাক একশ্যন লাগে আৰু আমাক আৰ্টিকল 244A লাগে Our mukacha jeng hut asike tepe no autonomous state no rest pu hang ponsi difu arong supi ang kang par om pluplo. Our mukacha jeng padok idarapi difu club along radamai pike padopon along mongwe rongpi Robi Kumar Phangcho Laichan Ingleng Simeon Rongpar lapen ong dun ke thege ding tuk chitong dun si my RDP dun. Lapen non ke wang jilang arni kacha song la an su se ke pangtang ponche pha chingwa ching sai pon. কাৰ্বি আংলঙত CPIML আৰু ASDC আন্দোলনত কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ বৰ্তমান ডিমা হাছাও দুয়োখন পাৰ্বত্য জিলাত সকলো ৰাইজ মিলিত হৈ এখন গণতান্ত্ৰিক আৰু গণ আন্দোলন এই আন্দোলন গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এখন আন্দোলন এই আদৰ্শ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হিচাপে আমি আজি 32 বছৰ এই আন্দোলন অতিবাহিত হৈছে কিন্তু আজি 3 দশক জুৰি কোনো ভাৰত চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যিক চৰকাৰে যি 244 ক ধাৰাৰ ভাৰত সংবিধানৰ মতে যিটো কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য পাব পাৰে আজিলৈকেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি ৰাইজক দিয়া নাই Non malam sopor pandina praman pirtang ton ponik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
National Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, Karbi alang, Theso alang, kecu ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dihinamu piputat bertalong wangtulo Difu is ADC party office along Aruni Pai Crate Roxy Arni Ingdeng Thong Kebra Ketom Bart University celebration mati is SDC asongam hangke thek Arni Katalon pon abirta kar news sa hemalong berta nang pale Ada porpai kresia porpen song alama maipu holiram terang pen ingthur ponsi puthot karlitang song klem bang pubang phiatuma phan ka chikimo sai padopon lo Samuel rong hang pen ke charipon amailong holiram terang chomangkro Sonjoy Kiling Chandраkanto terang penting terang Jutin Boro Elina rong hangpi Maikon rong pharpi kacheti sopi Mondol inghilapen retired SP officer Dhoniram tisotum chitong dunsi mai along RDP dun Labang so mai ki padopon laki Difu hamren lapen di mahasawal along si padopon lo mai along kaningji pon laki kachesong laan suse ke pangtang pon jia phansi kachathan kachimum padopon lapen kedam tang ko anlo ne BJP ratchari asongatum Karbi anglong arada phan kachong thui apothak sitame kachathan kachimum padopon Kidam tang penan Arni malompen dipurong supi hai thi arlo along dode sang sepen munit kacheleng atwar mate footpath selampon bomlo sitame langge pali adong bang selampon pedat ajok penan cherok tok araratum kaning jerenti aputhak kadu sa hemalong birtanang pale Difurong supia hitiang kang arlo along kachilengan towar ajam ki biajo kachilenga phan katora thedunglo la so joini munit kachileng mate footpath kaselampon thwa sai padopon thulo Towar ajam ke pathela pen footpath akimi kasalam pon thu pen towar ajam asap an ke thelo sitame towar ariri lang ki pali adong so kasalam pon ke theklong leder ajok difurong supi ke do araratum penning kang sam salam theche paklang rong supi ke do araratum pen kaning je pon ateng ke lang ki pali adong so salam pon pe pulote towar suding si lang lipo lapen towar heno daprang popusi ning jerinti lasi towar ariri lang ki pali adong so salam vek nang jipura raratum pen kaning je pon pado Prime time ang lapan si kang ton ponilo dume thangme kardon